Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kinong di madan haringkat ka jinga trelang bat ka Commissionerate of Food Safety Shillong kleshim bentah ka jing Pynkhuid iki Dukan ki Nongshong di jing di Muda Complex. Kinong di madan kelaya tho ba kani ka dikasin ka baar ka bakum kinong di jing di kla Pynkhuid iki Dukan kana ba kani ka jaka di jing di kalong ka Pynkhuid baik la kin turu iki pat ba bikin ai ka jinga trelang na ka bentah ka Pynkhuid ka suba. Hagari ka jing Pynkhuid iki Dukan la sakilang da ka Deputy Commissioner Jong ka East Khasihus kong Rosetta Mary Korba ka Assistant Commissioner of Food Safety Jong ka Commissionerate of Food Safety Shillong ka kong DBS Mukim bat kiwe. Pynkhuid nama ba nakaliang jungi ni bangi depan itu pakah kan ba nyong sose ni tua bangin ya Pynkhuid nama ba Nongshong hang ni nama ni ke jabo ke jabante kadau ni ngapun ya i kong mungkin ban request i ngonga nakaliang jungi ki Nongshong hang ni tua ban ya Pynkhuid kalau ba umru ni tua kan nakaliang jungi bikin ai kaya makiru kilaya manjur bat kilaya manjur kanya trelang dana kaliang jur kiro nga ikibun bayawan na po municipal ro ibun nangi kinong di Nongshong bukan hang niru rapat nilaya mihi na maba kajing ko kajing subalang yangi hita ang supernat ka da dakot naba kaway pada nakapat ya kinong lek kinong wan dem naman ba jisin bingin lapon ko ngin pa su kan nangin yuri da kiya taksun kiya dia day marga yuri kenceng na maladani Pynkhuid em semanganan hakane ngalada pai da karong ro kan sekliman yang labai lada nong taksun na jong karong nong katulong marbangi kwa ka Pynkhuid ni marbangi kwa ka ba kan long ka Dukan ni ka di ka jabo kataken nado bingi syong ni la ya Pynkhuid aksi namar mentah hau benai basan hau benai bendrim irung ni tang baga sinding yo benai basan ya kemat nado hau benai bendrim kalau aktif nam mengirung am la Pynkhuid aktif nama ide jaka la jong hite jaka jong himba ni syong hite ikut hi la jong Pynkhuid banyak an initiative where what we are trying to do is we are trying to make people aware and engage them. So without people getting engaged, it is very difficult to bring the social responsibility and nation building aspects into them. So we will continue this drive time and again, and we will ensure a cleaner, greener Shillong with the help of Mukim ma'am, who is our deputy director. Yes. My name? I'm Professor Dr. Devushi De. I'm basically a scientist and a social entrepreneur, and I work for FSSI as their NLR. Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go!
Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? Family का सबसे youngest भी तो है. Let's go guys, party time. Skoda.